ibaze nawe ivyo bibazo niki cyabiteye icyateye ivyo bintu ni igiki wanumvisha umunyamakuru noneho iyo tubivuga hari abantu n'abatuye bamwe kure usanga bamwe bibaburira uburyo iyo tubibabwira bagira ko uko uhaye uvuga nari impare twebwe twarasenyewe twari ndababwiye ngo mu turambo ni hino gipupira imbere igitero cyaturutse mu gipupu kidutera none cyaduteye gite cyaduteye nyine hagiye ibintu bavuga ngo zatwirwaneho ngo zagumino ibiki oya tubanze twitonde tugituye twarasenyewe hari umwana wari kurwana hari umwana wari kurasa hari twirwanye hari zari bihari ariko nibo badusenyeye kubugufi byo bikubwiye mbi kandi dusenyerwa leta ihari. Chef twifuje kukwegera hari abantu benshi bashaka kumenya amateka ya Mibunda abantu baza bayumva Mibunda igihugu cyiza cy'amata cy'imisozi myiza cy'inzuzi nyinshi nziza bakagenda bagitaka hari abantu baza bumva kuko Mibunda ari nka paradizo ari nka Edeni rero niwe mutware wahariye ahantu twifuza kumenya amateka ese iyo bavuze Mibunda igenda igarukira hehe wereke mu Minembwe wereke ku Ndondo wereke iri hepfo bankudushyira mu ncamake Mibunda ni igihugu kimeze gute ndetse igenda igarukira hehe ahantu hose kaho ubasha kumenya urakoze. Urakoze umunyamakuru baza bavuga ngo wasanze isengo ntaza abaza by'abasekuru amateka yonyine arahari nubwo abantu bari bavuga gutya mu yamaza Mibunda turi hano mu Minembwe niho dusuhukiye turiko turakabakaba kurusha gusanga imyaka ine hano muri Minembwe ariko rero Mibunda nyine niho narishatse kuvuga ngo umuntu baza abyara abana b'amahasha ngo bagapfa akaguma kitwa muhasha noneho rero iyo Mibunda nyine kuri none ndayo dufite ariko turayifite kuko tukiri muri no misozi miremire tuyifite kuko tugifite isezerano ry'Imana tuyifite kuko umwanya nubwo turi hano muri Minembwe abantu bose akarere kagiye kangirika muri no misozi kakuriyo n'imihana ya Bijombo yagiye yangirika Kamombo yarangiritse Mibunda yarangiritse kuriya ubona intangiro ya mbere Inganji niho hangiritse mbere za Mirimba zirangirika za Nagatete zivamwo kuri ubu ngubu abanyarugezi nibo bavuye iwabo nyuma nibo bantu twagiye duhurira hano. Ese ubwo mwigeze gutura ari abanyamurenge bigeze gutura za Rurengero abantu batuyeyo tuzawumva ngo kwa Bigimba ibi abantu batuyeyo kera mu Rurenge iyo wumva ngo kwa Bigimba kwa Nyiranzogeye iriya bari bahatuye naho abantu bari batuye naho hazagitura zangira mu Nyanzogeye n'umubembe Mubembe ni ico gihe nyine abantu baroyeyo uzamvire pfa kwa Bigimba hari hatuwe noneho amakuru warubajije utise Mibunda y'ubwayo imeze ite Mibunda ubwayo uko iteye Mibunda ugarukira hano mu Rugabano ugasubirayo ubugiye muri Mibunda iyo ngiyo uko gatuvuze delimitation tugevuze ingabane za Minembwe yego uje nanone uturutse Mikenge ruguru ukaturuka Kigazura uko rwerera igabura za Kabara na za Mikarati na za Gitasha na hano guhera Mikenge no mu Kigazura iyo ni haratangira ni Mibunda ugasubira ukagenda ugasanga imihana iheka hirya za Giseke ukamanuka imihana ya za Tubangwa ukagenda imihana ikagera mu Kabirabira ikagenda Kibona Ngoma ikaja Irungurungu noneho rero usubiye kugarura mu ruhande rugarura hano za Fizi hano mu Kabunga kandi niho abantu bagaburira Mibunda uko gatwavuze Itombwe mbese twavuze territoire ya Mwenga hano mu Kabunga niho hagabura ugaruka Ifizi usubira hirya niyo Mibunda Irungurungu naho hariho ahantu abantu bagaburira bikajana collectivité y'Irurenge ahandi ugaruka gutya za Kibona Ngoma ukagaruka
uja iniranga aho ngaho wagiye sasa muri Mibunda. Amakuru ya Mibunda nuko niko bimeze, niko kwaho, niko twari dutuye, nubwo twagize ibibazo byo gukorogana n'abaturanyi baradusenyera, ariko Mibunda ngiyo ku bugufi. Yego. Hanyuma shefu, ubuhunzi bwaba bumeze gute muri Minembwe muri iyi minsi mumazeho, ubona ute muri rusange? Ubuhunzi bwo nyine twarahunze, ariko dukutse umutima. Yego. N'abana twumva neza dukutse umutima, kandi tugendana ireme mu mitima, yuko Imana idufiteho umugambi mwiza, kandi ifite igihugu umugambi mwiza. Noneho umunyamakuru wayubaza ku gasi none Mibunda isambutse. Yego. Tuvuga Mibunda nubwo abantu bagiye bagira ibibazo byo mu misozi miremire nk'ubwoko bwacu, ariko reka tuvuge Mibunda basogokuru bayijiyemo kera, sogokuru Muhire yayijiyemo kera, yayijiyemo nta mubembe wari uyirimo. Yego. Yahitiye ahantu yitaga ku Kibona Ngoma mu myaka ya kera. Ico gihe ababembe inotabilite y'abasimunyaga kuri none yabaye igurupema basimunyaka. Iyo notabilite yabaga ahantu bitaga ngo ni Ingomiyana Ibaciro. Inotabilite y'abasimwenda kuri none bavuga ngo ni igurupema basimwenda, babaga ahantu bitaga Ikisangani. Aho ngaho gano kumanukana za Gitibingi. Iyo ni kote y'abasimwenda. Abasimukinzi ico gihe barimo ba notable Imata, ari nabo bavamo ingabo y'abasikurucira, ari yo ngabo yo kwa Kishari. Ico gihe umwami Kisare yaratuye imigi. Yego. Ariho za Kitopo ni muri groupement basimukinzi ya mbere. Ico gihe notabilite yabo ya Kimata ariyo kuri none yaje kujana famille ya Kisare. Ico gihe baba Kitopo. Sogokuru yinjira muri Mibunda nta mubembe wari uyirimo, usibye abo bita repigime. Aba bantu bagendaga batega bahiga, nabo nibo usanga bakundaga kwita ngo ba premier occupant. Yego. Bakarere. Abo ngabo abo nibo barabatezi. Ntango bari bafite barabatezi bagenda badaha ubuki. Irore yabo kwari kudaha ubuki. Irore yabo ya kabiri nugutega inyamaswa. Nguko uko Mibunda yari imeze tuyinjiramo. Sokuru rero aba muri Mibunda yayinje ukibona Ngoma, kubera kuko bashakishaga ibintu byo kugira ngo barebe aho bosingira ibiryo. Byabaye ngombwa ko bagaruka mu Turambo kugira ngo babashe kureba. Ni naho hari nk'imusozi kuko Kibona Ngoma cyane hari mu mahoko, hari hagati y'ibibira amashamba. Ibibazo by'inkuba nyinshi cyane by'ibibira byari bikomeye by'ico gihe. Ariko rero biba ngombwa kuko ico gihe abantu turatura, ico gihe tubaho muri Mibunda. Sokuru amaze kwestari muri Turambo Mibunda. Ababembe batangiye kwinuka, ababembe batangiye kwibuka. Ico gihe Munyaga bazamutse bashaka uko baza bagenda nabo bareba aho bagurisha ibisheke, bagurishaga ibiryo. Munyaga barahuruka, Bakirima barahuruka, abasimukinzi nabo barahuruka. Aba basimukinzi babasikombo bahano mu Gipupu. Aba ngaba baturutse mu Rubumba bo mu Gipupu. Iyo yari ingabo yo kwa Sebwira, bari baje bahunga barakoroganye n'ingabo yo y'abaparagoma baricanye. Bari yabo mu Rubumba niyo groupement abasimukinzi ya kabiri yarimo inotabilite ya kera yo kwa Bamukuma iriya mu basimukinzi bakabiri. Noneho rero aba baje jubunda abo bantu bose baje badusanga mu Turambo mu myaka ya kera. Ico gihe n'abazungu baza kutureba, ababembe ku bugufi yarakiri na manotabilite. Ico gihe sogokuru ari notable bakorana n'abari ba notable. Abangaba bagiye bigira amagroupement. Ndaje kuvuga impamvu bahise banatambuka ku magroupement igihe wibaza ndayikubwira. Urakoze. Ndumva amakuru ya Mibunda ni menshi kandi
araryoshe kuyumva. Hanyuma chef, ese iyo bavuze mibunda ni nko kwa Minembwe cyangwa ifite imihana mike nenda ya Minembwe, ubuze imihana igize mibunda bimeze gute? Imihana gayo ni mishi nika kurya twavuze delimitation kandi tugenda tuvuga akarere uko kagenda kagabo. Yego. Ico gihe urabona ijambo rya mbere imibunda ifite inzuzi zayo nkuru zigera nko kuri zitatu. Ifite Mwana, ikagira Mukururuzi, ikagira Rwerera itugabura na za Kamombo, Manuka na Nyakivu. Izo ni inzuzi zikomeye inzuzi nini zaho. Noneho rero ibibazo gabyo by'imihana, imihana gayo yagiye ivuka kandi imihana gayo yarabaye. Abantu yari imihana twijegamo turi bakeya ariko ni nkukuga nta musozi go butarubatse kandi iratura yariremye yirema mu butware burapanuka. Sinkubwiye ko twinjiyemo tukiri twenyine, umuntu waje dukurikira yari sebasaza. Ubwo gatugenda twirema tubyara ndi ubundi butware. Amatorero nayo abantu baratura barakizwa, ngo bakizwe havuka amatorero wumva ngo n'amasantere nayo agenda avukagamwa yandi. Ubu rero ya matorero urabizi niyo agiraga itezambere ry'amashuri. Amashuri ico gihe amashuri aravuka, amavuriro aravuka. Kuri none amashuri yari menshi, amavuriro yari menshi, n'amatorero yari menshi, n'ubutware bwari benshi, n'imihana yarongeretse yari menshi. Abantu kubugufi hari imihana yari iteje imbere, yari yubatse, yari meze nko kwa Minembwe. Urakoze nyakubaho umunyama. Yego urakoze cyane. Rero amoko mwari muturanye hariya nayaye? Twari duturanye n'amoko abanyamurenge bari batuye muri ico gihugu biganje ari benshi. Baturanye n'ababembe basesurutse imusozi muri savane, ariko bari abantu bo muri fore. Nabikubwiye ko bari abantu babarizwaga mu kibira ariko barahuruka nabo. Ababembe nibo twabanaga n'abapfurero n'abanyi. Yego. Nico kimwe rero nino. Ico kimwe nino. Yego. Hanyuma chef, twari dukoze ku kibazo cy'ubuhunzi. Rero urumva mwari mubanye nare y'amoko. Ese mwari mubanye gute, byagenze gute kugira ngo isenyuka rya mibunda ribi? Amoko sinone reka nkubwire gatoya ko guhunga ubu buhunzi turabwinjiramwe bwa 2019 tuza bwa none ntitunatinda turahagera vuba kugira ngo tuzoharangize. Ariko reka nkubwire twabanye n'amoko ico gihe twabaye muri mibunda. Nanone bwa bugome bw'abano bacu twabaye. Abazungu baraza ngo bamuri gushika nabo bifuzaga igihugu. Hari umuzungu ngo nirigaraza muri 50 igihugu ahita avuga ngo abantu bave muri mibunda ndetse na Minembwe. Yego. Ico gihe abanyamibunda twahise dukurwa muri mibunda. Tuyikurwamo nibwo buhunzi nshaka guturukaho mbere. Dukurwamo gute? Abazungu baraza twe turanga. Basogo kuraranga sokuru umuhire bafatikanye na se basaza turanga. Baranga. Twanga no gusinya. Dufite na mapeve aho twanze gusinya. Kugeza abaderege speciale baje, amarenyo teni ya kipupu, amanama yabaye bahamagaza twebwe basogokuru nk'abatware bakuru bari bakomeye muhire banga gusinya. Ababembe nakubwiye bari bamaze kuzamuka nabo biinstare baje basanga sogokuru. Bahita bo bagendana n'abazungu barapiye, bo bahita bavuga ngo ibo baremeye ngo abantu bave mu gihugu. Kuko gabo ibo gandacho bari ko bahomba tibaraborozi binka kandi gusesera mu kibira niho bari bavuye. Yego. Twebwe umuzungu yashakaga korora inka. Nono korora inka twangaga kuko natwe twari dufite ginka. Nono giboga rero bikabaga ngombwa ibi byabo ni bamukeshaga induru. Iboga bagakunda induru. Rero kuva ico gihe muri 50 kuva ico gihe urabona twatangiye, urabona kuva mbere ya 2027 twari turi mu gihugu. Ariko urabona kugeza muri za 50 abazungu gico gihe baraza. Abazungu baranga ico gihe bo ba Munyaga, ba Imata, ba Myambo, ba Mukuma, bandi abo bose bakiri ibo bemera gusinya.
twebwe basogokuru bara ayo mapeve arahari n'abazungu turanga abazungu rero ngo bamare kubona kuko twanze ababembe bemeye iboga kuko ga ntacyo bari ko bahomba ni twe twari bene nyiri karere ibo abazungu nabo bahita batuma imisemi ivuga ngo kubera yuko ngo dufite indi misozi inganje dufite ngo yindi misozi mu mitamba urahabona hejuru y'Ubuvira ngo tukagira n'indi misozi muri Kanangananga ayo mapeve gaturayafite avuga gutyo y'abazungu yico gihe iravuga ngo nubwo twanze gusinya ngo ariko tugomba kuva mu gihugu batwirukane tugende ico gihe ndetse hariho guverineri Jean Paradis ico gihe turanga baraje bazogerageza guhemba bandika abantu bose bari batuye mu turambo imirima yose ngo baduhembe bazana amafaranga basogokuru barayanga amafaranga asubira muri konte ibukavu ico gihe twebwe turanga ariko nanone kuberaga ubuhanya baza bavuga ngo wicaranye n'imbwa ngo izimusiga imbaragasa kubera ubuhanya bw'abaturanyi batumva abaturanyi batagenda ku murongo abaturanyi bibesha ngo bakunda igihugu abaturanyi bibesha ni bene nyiri igihugu batagikunda ico gihe ibibazo biraba ubwo rero muri 51 52 abaderege special baraza za Gikupu igihugu basogokuru barirukanwa za turambo nico gihe abantu benshi bagiye baje kubohwa bagenda imwenga nibyo abasaza bagazumva bagaza bavuga ngo bagiye irwirerege barabaderege babatuma imwenga abantu baje kubohwa basogokuru ba data imiryango myinshi umuzungu araokipe araharagira biratura nanone byaje kuzageza muri 64 iryo gani isambuka rya mbere kubwiciciri cyo gusambuka ca Mibunda 64 nanone abantu urabonaga independence baye abazungu gabagiye nanone 64 abantu bari barasubiye gabatangira kuri kipera imisozi bayisubiramwo n'ahandi hose kandi hari haguzwe kuko ico gihe gwa bari bamyafata kuva bari ko bafata kuva turambuka va irwiko kugera iranga abari ko bagira ama hectare izo turabifite biri mu nzandiko zicogeza abazungu ni byinshi ibyo ngibyo turabyegetse biri ukwabyo abazobishaka tuzobiganira mu yandi mateka nashatse kukubwira ibyiciri byo gusambuka nono ico ni ciciri cya mbere cyo gusambuka cico gihe cy'umuzungu ikindi ciciri cya kabiri nubo muri 64 baturanyi bacu babyara intambara ya Murere Murere nanone iraba irasubirira iradusenya twari twarasubiye twaratashe twarakipere twaratuye twarahinze twaroroye dutuye Murere nanone irasubira dusenya iratwitsa muri collectivité y'Ibuvira muri collectivité y'Abafurero muri sheferi y'Abavira turika muri za Plene ico gihe abantu barahatura 64 65 abantu kandi baje gusa kuzamuka 67 68 turasa kandi duhurukano muri Minembe ico ni ciciri cya kabiri cyo guhunga turabyumvikana neza amakuru y'ibibazo byo guhunga nanone ntibiza birekeraho ejo bundi nanone bagumye kuza baguma kubyara amajambo y'ibintu bigenda bikora ku bantu abantu bagenda bagira ingorane zabo za ngorane zabo twagiye duhura nazo twagize ibibazo byinshi ejo bundi bwa bugome baremye bwo muri Murere 64 nanone ntibaburetse kubera kuko ibo twebwe turaborozi kandi turubwoko bwiyubaha butuye mu misozi bwubatse imihana neza bwubatse amatorero neza n'ibintu zacu byose wasangaga ari ibintu by'isuku mbese bisukuye ariko kubera iyo n'imihana yabiyo wayigeragamo uhita utangara igihe kimwe uyumvisa ngo n'abantu twari batuyobora urabona collectivité isecteur yatuyoboraga yari yacu yari yabo nibo bari twese twagiye twitwara ari kureba abantu bayobora abantu ese abantu bonyaga abantu bakabangaza bakabanyaga ibintu byabo kandi bavuga ngo nabategetse ngo murakorana ese umuntu yosambura urugo rwe ese umuntu yosambura Mariye kubugufi ejo bundi ubuhambere muri no myaka batangira kandi kwiremarema ubugome buriremarema n'abana babo nibiki ibintu bigenda bituruka kure byaturutse kure tuvuge za bijombo mumvisha amateka yaho
abantu baturutse za Kamombo birema amateka nakubwiye yuko muri za 64 ico gihe na za Nganja zasambutse nazo na mbere abantu za Mirimba abantu bagenda kugeza kuri none ubu ngubu mu kwezi kw'icenda ku minsi 7 2019 hari inserte samedi hari ku munsi w'iposho uwo munsi baradutera baradusambura badutera baragiye kugenda bamba bashakishije ubushobotse kose igihugu baragitata baragisambura rero kuba gatwara amaze gusambuka byabaye ngombwa ibo bibwiraga kutwaraza bakazatwaraza tukazagenda tukazava mu gihugu baratangira baranyaga batwika amazu basambura amatorero basambura amazu basambura amashuri basambura ibitaro ariyo mavuriro basenya igihugu ku bugufi abo ni bande aya namoko yaduhagurukiye y'ababembe abapfuriro abanyintu bihujije ndetse bagenda bashakisha n'abandi bava mu bihugu byo hanze bagenda bishira hamwe bose barahaguruka batwikiraho baratwangaza ariko Imana itugiraho umugambi mwiza abantu turaza ni nkabyo warubajije ino myaka 4 turi hano muri Minembwe niho dusuhukiye twahuriye n'abantu bavuye mu Rugezi abavuye za Marango abavuye mu Kamombo abavuye mu Mibunda abantu bagiye bava mu za Karongi twese Imana iturindira muri aka kanogo ka Minembwe urumva rero kugeza kuri none akarere kacu ubu ngubu gatambamwo imbwebwe ni imisaka amatorero ni imisaka n'urutagangurirwa amarango yaratakaye inzuzi zaratakaye imisozi yaratakaye igihugu cyarastakaye kubugufi nibyo nyakubahwa washatse kumenya uko twasenye kuba rero turi hano muri Minembwe turi hano muri Minembwe nyine turi impunzi ariko gati turi impunzi ariko zitari impunzi zagiye mu mahanga turi iwacu turi muri Minembwe turi iwacu nabibwiraga ngo baradusenye ngo bazatwara zoya Imana yagiye itugiraho umugambi turi hano ku bugufi Imana iturindiriye aha tuharindiriye igituma turi hano rero turi hano turabizi neza yuko imihana yacu yasenyutse izongera ikubakwa ni nacyo gituma ubona turindira aha ibaza imyaka 4 waravuye mu Turambo ibaza imyaka 4 waravuye mu Kamombo ibaza imyaka 4 umuntu akava tuvuge akava mu Gatanga akaba ku Murambya akahagira imyaka ibaze za Rubuga zasambutse ibuka Rurambo kuba twamaze kugera hano twasenye Rurambo nayo irasenya irika muri Plaine Bibogobogo nayo irasenya barongera nyine n'abantu bake ariko rero ntabwo ducitse intege Imana ikaguma ikagenda ihayigenda idukomeza tugakomera mu Mana tugakomera mu bitekerezo tugakomera ku masezerano tukavuga ngo ijambo ry'Imana ryavugiwe muri biriya bihugu muri iyi misozi nigeze no kubivuga ikindi gihe aya marango yasengeweho aya matayo yasengeweho ya za Nzovu ya za Rugezi iriya mu Rugera ya za Gitavi ya iriya Zirungurungu hasengewe kiriya gihugu cy'iwacu za Gatongo zasengewemo ziriya za Murahana za Kirumba turabizi neza yuko kino gihugu wa munyamakuru we tugifite amateka meza Imana izatugirira neza turabizi neza yuko tutazarengana ntabwo tworengana Imana gihari tuzarengana ze sinakubwiye ko muri 51 bakidukuyemo tugasubirayo sinakubwiye ko muri 64 twitse muri Plaine de la Ruzizi ariko turongera turagaruka turatura abana bavutse tuzamutse ubu nabagabo nabategetsi ubu nabapasteri abantu nabagabo nabasaje nabatware twahunze muri Murere twese twari tukigiye tuba bato ariko turika turabagabo ubu rero nico gituma nubundi tudakutse umutima turabizi neza yuko Imana idufiteho imigambi myiza iyo mihana wari wabajije yiwacu urabona kuvuga ngo imihana yasenyutse twasenyutse Turambo yarasenyutse Mikenke yarasenyutse za Rwerera zarasenyutse Kigazura zarasenyutse za Marunde za Wimbogo
za bijanda, za rinjanja, za maranda, za kivogerwa, za gasiro, za makutano, za nkango, za lisansi, za bakura, za burembo, za murambi, za bikuba, za rukwiza, za kidasi, za kweza, za rugabano. Imihana ni myinshi ntabwo tuyimara. Ni imihana ni myinshi, za ruhemba, imihana ni myinshi yacu yarasenyutse. Ariko dufite ibitekerezo byiza, umutima wacu urika munda yuko tuzongera tukagituramo. Yego shefu, reka tubanze tuvuge ngo pole ubihe bibi byaje, kandi ndumva kuko nibwira kuko bino bihe nari navuze ngo ndakubaza kuko bino bihe hari ibindi byabaye navyo bimeze nk'ibi. Numvise kuko na ndetse none mwahungiye hafi kuruta mbere mwitse mu mushaka. Ni naco gituma dukomeye twitse umushasha mbere. Yego, hanyuma aho hantu hari ibibazo byinshi, ariko reka tugire ivyo tubaza bikeya tuzoswa tunakureba n'undi munsi. Ubona buno bugome bw'aba bantu ko ari abaturanyi kandi muhora mubana, ubona buno bugome buze guterwa n'iki kuri umuntu mukuru? Ubu bugome ijambo rya mbere twabanye n'abantu babaho mbere tubigende mbere uko byari bimeze. Twabanye n'abantu babaho babashonje, twabanye n'abantu tibaza bahinga, tiborora, tibagira akantu, tibubaka inzu. Iryo jambo raryumvishije n'abanyabwagarwa, n'abantu babahanze no kubana n'umuturanyi, nonoga tukabana n'abaturanyi babashonje batagira akantu. Iryo rivuyemo kandi rirakomeye. Ariko kuri zino zanone, zino ntambara zaje zitugatuguma, ubwo bugome nabwo ni bwa bundi mvuze. Ariko noneho bise naho bagizemo ibyo baza bavuga baswahili ngo wafanya siasa. Abafanya siasa babateje umurindi wo gushaka uko badusenya. Ariko abafanya siasa se n'abafanya siasa se Imana ga yaremye abafanya siasa. Imana ugasanga bariteranyije, ni nko kugira umugeri ukawugira umuhunda. Kuri none ico twe tubona yuko habamo serikali, habamo leta, leta nayo abafanya siasa babateje umurindi. Kuko mu gusenya kwacu twagiye dusenya, twagiye sinakubwiye ko abaturwanyije badusenyeraga ko ari ababemba bafurera banyintu aya moko yandi n'abandi bagiye bazana. Ariko bari kumwe na leta twaterwaga hari amaka ya FARDC. Ayo magambo kubwiye nyakubaho umunyamakuru, FARDC ira ndetse ugasanga umwanya umwe FARDC nayo ibyo yakoraga bimwe yakoraga yaraza ibasutena kugira ngo twese ibaheza akabaraga. Ariko ga FARDC gasimana Imana gano yaremye FARDC. Kandi ayo magambo tuvuze no kuri twatewe mu mikenke hari batayo, mu gipupu hari kompanyi. Tuzi ko mu gipupu nkubwiye ko ari imbere yo muturambo, ariko twatewe igitero cyavuye mu gipupu. Wo mwira ngo leta yari kwikora iki? Ese leta yari yazindutse? Ese leta yari yasinziriye? Wabyumvishe neza? Nabyumvise. Hari batayo mu mikenke, baratwitse barenga haje mu mikenke za kivogerwa za Marundi. Ibatayira iyo batayo yari ifite kompanyi mu Kamombo, yari ifite kompanyi mu gipupu, yari ifite kompanyi ku makutano kwa maguru mu Bahinda. Urabyumva neza? Yari ifite ipartuni mu Gashasha, ipartuni Nazareti, ipartuni yari iri kuri Tabunde, ipartuni yari iri Nazareti. None ni gute ngaho iyo mibunda tiyumva nkubwiye hose ko leta yari hari? Ese ni ngaho ibaze, ese niki cyatumye dusenyerwa? Ese twabuze leta iducunga? Kandi leta yaremewe gucunga amari n'abantu. Ibaze nawe ibyo bibazo, niki cyabiteye? Icyateye ibyo bintu ni igiki? Wanumvishe umunyamakuru? Nono giye tubivuga hari abantu n'abatuye bamwe kure, usanga bamwe bibaburira uburyo. Iyo tubibabwira bagira ko uko uhaye uvuga nari impare, twebwe twarasenyewe twari. Ndababwiye ngo muturambo ni hino, gipupira imbere, igitero cyaturutse mu gipupu kidutera. None cyaduteye gite? Cyaduteye nda leta hari kompanyi n'abari bazitegetse, abari bazirimo tukamenya naka n'izina abo twabanaga, abo twajaga inama, abo twahuriraga muri secteur, abo twahuriraga mu rwego rwa conseil ya sécurité. Ariko byabaye ngombwa kudusenyera.
ndagira ngo turumvikanye hari ibintu abaza bagenda bavansa marigima muri ibi bihe byabaye ngo abana bacu gute abana bacu twari dutuye hari abana nubwo bavuga ubu nyine hagiye yaba ibintu bavuga ngo zatwirwaneho ngo zagumino ibiki oya tubanze twitonde tugituye twarasenyewe hari umwana wari kurwana hari umwana wari kurasa hari twirwane hari gumi hari zari bihari ariko nibo badusenyeye kubugufi byo bikubwiye mbi kandi dusenyerwa leta ihari. Icyo kintu rero ku muntu utari hano kiza kimunanira kumva kuko mu bandi bantu bazi kuko leta niyo ya mbere nishinzwe umutekano w'umuturage rero kiza kinanirana kumva ariko uri umutware ntiwuvuga ivyo udahagazeho ni nacyo gagitumanya kuba umunyamakuru biza bidutangaza twe tuba kuri tele twe tubana twebwe turahari ni twebwe twatwikiwe inzu ni twe twanyazwe inka ni twe twiciwe abantu hari abantu biwacu abakecuru bene abatwara ko duhunga twabasiga mu gisambu batwikiwe mu mazu hari amwe atwikiwe mu gisambu kandi tukamenya abatwitse kandi leta yari hari turabyumvikanye hari abakecuru bagiye bakurwa kuri za moto baricwa kuko baje hano za Minembwe abandi bagiye bapfa ibyo ntitwo bitindamo ibyo abapfuye n'ibindi nibirebire inka zanyazwe turaho abantu bapfuye tuhari twasenyewe tuhari inzu zatwiswe tuhari none se kwibyari twe byabayo n'ubu hari ibintu bimwe biza bidutangaza uzusanga umuntu yenda ari hanze ari mu mahanga ugasanga aya audio yabaye cyangwa ugasanga imyandikire ku masosi umuntu ko arafa kwa avansa marigima tazi abantu nibaza bitonda babaza amakuru Rugezi sindo munyaminembwe ndavuga ibya Mibunda gusa Rugezi yasenywe hari abasirikare bamuragizi bagunga bariko batwikwa bariko bicwa hari abasirikare none sibyo ivyo nabyo ni ibinyoma wovuga ngo ibintu byangiritse inka zose zangiritse zanyazwe ndaguma mvuge gusa ibintu by'iwacu reka ndeke kugaruka ino munini mu Kamombo hari kompanyi ya gisirikare irebwa na batayo ya Minembwe none wabimbwira ivyo byabakuki kubugufi abantu bazababaza mbere yuko yo gucisha audio na mbere yuko avansa marigima wandika itonde nimba uri ahantu uri mu gihugu uri hanze banza witonda uri hanze ubaza amakuru cyangwa kurikira ibiba bihaye bivuga impamvu uko twagiye dusenyerwa nitwe tuzi uko baza bavuga ngo waruhari ngo aho yarikani uzubana aho yaru nitwe twari tuhari nitwe aya magambo tuvuze tuyavuga ko turayahimba se ko tutasenyewe hari wovuga ngo naranyazwe ngo nariciwe ngo naratwikiwe ukabyishiraho se ubu se imihana abazashaka tuzababwira imihana yacu imibare yahi tubabwira amashuri umubari wayo tubabwira umubari w'amavuriro yahi tubabwira umubari w'inka zacu zanyazwe tubabwire n'imibare y'inka zacu zapfuye ariko urasanga habe na bamwe bacu tuvukana urasanga abantu bamwe bavansa marigima ukuntu bitameze wumva umuntu ibyayavuga agasa naho inka ziwe zabagino zitanyazwe agasa naho mwene se wari natapfuye agasa naho kwa sebukwe batapfuye agasa naho inzuzo kwa banyirarume zitahiye abantu twitonde tuzadukurikira amakuru tuyabaze ni twebwe tuba turi ku matere ni twebwe twahuye n'abaturanyi babaturanyi rero wambajije nguko uko abaturanyi batugenjereje nari namanutse manuka akakarenge ariko aba baturanyi abadamu kera bagihura kwisekuru za muri staraza iyo bahuraga ari babiri yabonaga uwabatambutse akamubwira naza mufashe iryo jambo barigitaga ngo ko aramukubitiramo bagahita bahura kangiringiri ico bitangwa kangiringiri bahura akaba ngo amukubitiyemo leta yakubitiyemo abaturanyi bacu nimbo bashije kunumva neza hanyuma chef kuba mwari muturanye n'abaturanyi nkabariya ukabona barabahindutse mu mwanya muto cyangwa se munini ndetse nizo zose bavuga ngo bya leta ibyo bintu zoba byarakuremye iki cyangwa se niki byakwigishe niki ushobora kubwira umuvandimwe cyangwa se umunyamurenge agomba kumenya muri ibi bihe ndetse no kumenya uburyo yitwara muri iki kibazo izo zose byatubayeho twebwe abantu nitwe byabayeho ariko turi tayari kwifuriza abaturanyi twabanaga twokorana n'ibiganiro kuko haba guhubuka hakaba kudanganyika kandi
ibyo batekerezaga ko bazabidukoreraho bikazaba finale imana ntiyabikunze imana idufiteho umugambi kandi kino gihugu twese imana yarakiduhaye twese tugomba kugituramo ari abacu ari ababembe ari abapfurero ari abanyintu basanze yenda baribeshe kugeza muri ino myaka ingahe ndatekereza byenda muri bo ntibabuze abamaze kwikosora ariko twebwe icyifuzo cyacu twebwe turashakisha amahoro utaragera ku cyifuzo kwa kwifuza kuko hari ubutumwa runaka ugenera umunyamurenge bivana n'ibihe wabonye ku munyamurenge bigenda bigaruka iki kintu cyo guhindurwa n'abaturanyi ndetse n'ibindi wavuze kuri leta niki cyo byarakwigishe muri wewe ndetse niki wifuza ko umunyamurenge yamenya ibi ngibi cyo nifuza ko umunyamurenge yamenya jewe nakwifuza yuko umunyamurenge wese twavuga rumwe iryo ni rimwe twakagombye kuvuga rumwe tugatemba mu isoko imwe tukavoma hamwe tukororera hamwe tukarya gatoya ariko tukagasangira ariko tukarwana tuba ku mugozi umwe yego urakoze cyane rero tugana ku musozo uri umutware uri umushefu wakuriye hari ahantu uzi ibibazo byose uko byagiye bigenda none ubona kuko bino bintu byazarangira gute cyangwa se ubona mwazasubirayo mu mibunda byatewe n'iki byagenze gute hakozwe urabona umunyamakuru twebwe turi abantu babaritswe mu matorero tubatirizwa mu matorero tuyashingirirwamo tuyabyariramo ubu ngubu tubona tugenda turi abayobozi ariko tubona ubuyobozi bukuru n'ubw'Imana kandi tubaho ariko tubona gahunda y'Imana hari ibintu kuva ndaje kugera mu bintu byo gusoza twifuzanya icyo dushaka ariko mu kiganiro nubwo turi hano muri buno butayu turi hano muri Minembwe muri buno butayu ariko twifashisha ijambo ry'Imana dutekereza dusoma muri Luka nigeze kubivuga ikindi gihe kimwe nsoma muri Luka 1:37 iravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere Imana turabizi neza tukinatuye hari abantu b'Imana bagiye baza bagiye batubwira ibyunguti bizoza bagiye batubwira ibintu by'Imana bari abapasiteri bari abayumbe bari abantu b'Imana tugituye hagiye havugwa ibintu bikomeye ariko byavugwaga isambuka iterwa ariko umwisho bikarema umutima aba bacu nabo twifashishije ijambo turuzi uyu muriro bakoze twarawusomye tuwusanga muri Bibiliya aha muri Zaburi 74 no 74 no kuri 7 bazaba twarahasomye hazavuga ngo batwitsa hera hawe ukubatwitsa amatorero yose bahumanishije ubuturo bw'izina ryawe kubusenya rwose amatayu baratwitse imbunga zikanisa baratwitse hepfo yaho muri tere hakavuga ngo baribwiye bati tubarimbure rwose niko bari ko bibwira batwitse amazu yose yo mu gihugu twateraniragamo gusenga Imana ariko Imana yatugizeho umugambi mwiza cyumva ko irari ijambo ry'Imana dusomye kandi Yobu 24 no kuri be yayo haravuga ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ibihe urumva igenda guturukiye kuva muri 50 igihugu kigurwa dukurwaho 64 tujanwa twikwa muri purene dukozwa Yobu 24 no kuri be haravuze ngo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ngo niki gituma abayizi ngo batareba iminsi yayo ubwo ibihe bidahishwa ishobora byose ibihe se byohishwa ishobora byose ari ibirema Dawidi kandi yavuze hano 44 ku 18 muri Zaburi yaravuze ngo ibyo byose byadusohoyeho ariko ntitwakwibagiwe kandi titwavuye mu isezerano ryawe urumva iyo tere ya kabiri byadusohoyeho twasenyewe amatorero twiciwe abantu twanyazwe inka twanyazwe igihugu ababyeyi barapfuye abana barapfuye ariko iri jambo ry'Imana turisomye neza byavuze ngo ibyo byose byadusohoyeho ngo ariko ntitwakwibagiwe ngo kandi titwavuye mu isezerano ryawe Yeremiya nawe turi kumwe umunyamakuru yego
Yeremiya nawe yavuze neza hano kuri 32 na 42 haravuga ngo uku ni Uwiteka avuga ati kuko nateje ubu bwoko ivyo byago bikomeye byose niko nzabasohoreza ibyiza n'abasezeranije. Amen. Uwiteka we hari ijambo hari ukundi ijambo ry'Imana riza rivuga ngo uzumva cyagisiga bazabavuga ngo kizagiterera abana mu kirere ngo kikasubira kikabaca munsi kigasa kikabategera amaboko uku twaterewe mu kirere ariko umucunguzi wacu Imana izidutegera amaboko. Niryo jambo ga Yeremiya yanditse hano 32 na 42 haravuga ngo uku ni Uwiteka avuga ati ngo kuko nateje ubu bwoko ibyo byago bikomeye byose niko nzabasohoreza ibyiza n'abasezeranije. Turi mu isezerano ry'Imana niko nakubwiye. Turi mu isezerano dukurikiye Bibiri. Turi mu isezerano. Yeremiya kandi tugiye kurangiza 32:12 haravuga ngo uku ni Uwiteka Nyiringabo ati aha hantu habaye amatongo. Urabyumva neza ya mibundaga nakubwiye. Aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu cyangwa itungo n'imidugudu yaho yose hazongera ibiraro by'abashumba aho bazacura imikumbi yabo mu midugudu y'imisozi miremire. Wumvishira ijambo aha hantu Nyiringabo ataha hantu habaye amatongo. Cyumva ko mibunda ari amatongo ariko bumve neza n'abantu bacu bahunze abari kure bavuye muri mibunda ndetse n'abavuye mu rubuga n'abari baravuye mu Rurambo n'abavuye muri za Bijombo abavuye muri Kamombo abavuye Inganji abavuye he n'abavuye mu Rugezi ngo Nyiringabo ati aha hantu habaye amatongo hatakigira umuntu ngo cyangwa itungo ngo n'imidugudu yaho yose hazongera ibiraro by'abashumba ngo aho bazacura imikumbi yabo mu midugudu y'imisozi miremire. Imana ishimwe. Kurangizaga rero ijambo ry'Imana riravuga hano neza muri Yeremiya 29:11 haravuga ngo ereganzi ivyo nibwira ngo nzabagirira n'amahoro si bibi. Twatangije ibibi byatubayeho ariko avuze neza Yeremiya 29:11 haravuga ngo ereganzi ivyo nibwira nzabagirira n'amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni Uwiteka avuga. Amen. Zaburi ya 77 turamaze no ku 12 haravuga ngo nzibutsa abantu bikomeye Uwiteka yakoze kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Twarahunze twariko turaswa mu majoro abantu bariko bicwa inka zipfa inka zinyagwa abana bapfa abavyeyi bapfa amazaha yasha imyotsi dukurikira ariko Dawidi yavuze neza yaravuze ngo nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze ngo kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Tuzibuka ibitangaza bya kera. Hari ibintu abantu bavuga Imana yayoboye Abanyesiraheli urabona cyage bari bagiye kwambukira iriya nyanja inyuma yaho Farao arekura ibifaro. Ivyo ni ivyakera tubivuga ibitangaza ariko ntitugaye tuvuga ivyo byonyine twebwe twenyine no turavuga ngo nzibutsa abantu bikomeye Uwiteka yakoze ngo kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera. Twari dufite abarwayi ariko bose ntibapfiriya Imana irabasindagiza bamwe bahuruka muri minembwe. Kurangiza kwa magambo Yesaya niryo ndangirijeho. Yesaya 66 no ku 8 ngiye kuvuga hejuru y'igihugu 66 no ku 8 haravuga ngo ninde wigeze kubona ibisa bityo mbese igihugu cavuka umunsi umwe ishanga ryabyarirwa icyarimwe. Igihugu nticavuka umunsi umwe kandi ngo ishanga ryabyarirwa icyarimwe. Turabizi neza kugira ngo Imana izatugeze ku masezerano. Imana izatugeze ku masezerano. Nico gituma Yesaya nawe yanabivuze ngo ninde wigeze kubona ngo ibisa bityo yarabajije. Hepfo harasa haravuga ngo mbese igihugu cavuka umunsi umwe kugira ngo igihugu tugere mu isezerano ticavuka umunsi umwe ngo kandi ishanga ntiryabyarirwa icyarimwe. Tukaba tugushimiye rero umunyamakuru wabashe kutuganiriza utubaza amakuru ya mibundu uko twahunze kandi utubaza uko dutuye hano muri Minembwe. Twavuze ko turaba deplace bari hano muri Minembwe ariko ntidukutse umutima. Turabizi neza yuko igihugu nticyavuka umunsi umwe kandi ishanga ntiryabyarirwa rimwe. Turabizi neza yuko
tuzibutsa amasezerano y'Imana. Nakubwiye mbere tuganira ngo ari amatorero ingunga zayavugiyemo n'ingoma zayavugiyemo n'amapendo yayavugiyemo n'amakengeri yayavugiyemo n'ubutayu basenze. Turabizi neza yuko Imana izatugiraho umugambi mwiza. Imana izasubira yongera yubake Mibunda, yubake Kamombo, yubake Inganji, yubake Mirimba, yubake za Rugezi, izasubira yubake Bijombo neza, izubaka za Rubuga, izubaka za Rurambo. Turabizi neza yuko Bibongobogo itazasigara, tuzoba dufite amateka meza. Ishanga rizaba ryavuka umunsi umwe, igihugu nticyabyarwa umunsi umwe. Turabizi neza yuko Imana izatugira umugambi mwiza. Kurangiza rero icyo twifuza, turabizi neza yuko abantu batunyereyeho, natwe twabanyereyeho turi abantu. Ariko nubwo ari ayandi moko barya navuze, abo babemba bapfurira banyintu, ariko turi tayari kuzaganira nabo. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo kama rafiki wakosa tutaamini tu, Yesu rafiki mkubwa atabakia daima. Nubwo ibibazo byabanye, nubwo batunyaze, tuwumva yuko ijambo ry'Imana ryaturema umutima ngo tuzongera ngo tugire ibiraro, ngo kandi mu misozi miremire tuzongera. Niki cyatumira ijambo ryaje? Niki gituma iri jambo ryaje? Ibyo bintu z'ibiraro zo mu misozi miremire nukubera iki? Nukubera iki? Uko ibyo zabasohoreza ibyiza n'abasezeranyije, ibiraro bizosubira bibe. Kugira ngo ibiraro bizosubire bibe, ba bantu batunyaze, reka twebwe turi tayari nibagaruke basaba imbabazi, tuzicare hasi tugirana ibiganiro kandi duturane. Kandi Imana izatugarurira ibiraro, izatugarurira ibiraro, izatugarurira igihugu, izatugarurira amatorero, izatugarurira amavuriro, izatugarurira amashuri, izatugarurira n'abacu bagiye kumpera. Hari ijambo ry'Imana nasomye bivuze ngo abacu bose ngo bagiye kumpera, ngo bose izabagarura. Izaziza ibatwaye ku mugongo, izazi bahetse abacu bose bagiye, bose izabagarura, bazataha muri gakondo. Kaba ngushimiye umunyamakuru, turangiza tuvuga ngo ibyo twahuye nabyo byose Imana izabigiraho umugambi mwiza. Urakoze. Murakoze cyane chef. Amakuru ni menshi, ndibwira kuko kino kibaye igice cya mbere, tuzo tugaruke dukora ikindi gice cya kabiri, kuko amakuru ya Mibunda urugenzi rwose n'ubushari bwinshi cyane twuruvuga umunsi umwe, kubera imbogamizi z'ikoranabuhanga hano. Iyi video ntabwo yabasha kuzogera ku bantu bose, ngo rero reka tube duhagarikiye hano. Urakoze umunyamakuru. Yari chef Muhire Mudagira Meshake wo mu Mibunda, usuhukiye hano muri Minembwe akanya gato, ariko Imana izatugiraho umugambi mwiza, tuzabasha gusubira iwacu mu Mibunda mu Turambo. Urakoze n'abazabasha kuzumva, Imana izabagiraho umugambi mwiza. Murakoze. Yego.